Ovo je posljednji snimak kralja Nikole. U arhivu Gaumont Pathé u Parizu zavedeno je da je zabilježen samo nekoliko dana prije njegove smrti. Nedjelja, 27. februar 1921. Bili smo u vrtu. Tata je ostao na terasi. Uveče u 10 mu je pozvalo. U ponedjeljak ujutru kralj je bio u mogućnosti da izjavi još jednu želju, da bude prenesen privremeno u Italiju. Posljednje riječi su mu bile, koje je jedva izgovorio: neka Bog blagoslovi i pomogne moje nesretnje Crnogorce.